برز شیار گل دیکن بپرسم هفسروک سندیکایا تندرستیه کارمندین تندرستیه یا آمده هر جوی باجار باکوری کردستان نها لگل مندم باش برز. بله از دخوازم یک سر دنگه مته برز گل دیکن؟ بله. از یک سر جوی پرسه دست پی بکم بچه یا وزارت تندرستی یا کو د پروژه یاسای ده حتی انها هاتیه دست نیشان کرن برسوا وان پیوستین د دما پاندمیه ده دگلو بشه کوج تندرستی راحتیه ترخان کرن؟ دم باش دیسا براستی ام در روژه کو وک آرامی دا بنا اف بودجه دبه کو بلکی تیر بکرانه لی مخابن ام نه روژه آرامی دانه ام در روژه پاندمیه دانه روژه آوارته دانه براستی دوان شرط و مرجان دا لازم کو حکومت دولت بودجه جی وک روشا آوارته وک لهمبر تکوشینا پاندمیه وک ولات دنیا یه دن جی اف بودجه زیده تر بکرانه یعنی وقف کی بریج مگود ام روزه آرامی دان ننن اف بودجه کو جبو قادا تندرستی وقت هندنه راستی هری که گرک سیقات بونا جبر کو حتی آنها اف حشت مه لترکیه تکوشینک لهمبر پاندمیه وک ولات دنیا یه دنجی تین داین اما ام کارم بیجن تنه جبو خبات کارم بیله بودجه پرکیم هاتیه آماده کرن 2021 ده راستی کو وی بودجه وره اری کرن ممکن نه کو هم ولاتی و هم جی خباتکاری تندرستی جوی پاندمیه ام به روشک باش در باس ببن نممکنه مخابن بله یک شیار شخوا هر تن بانک کن ام بخوازم دما کو بله بگیشتیش خو هند بیژن تریناکه یعنی برسوا پیوستی و داخوازین و دما پاندمیه نکاره بده ایجار لباکور کردستانش خو خرابتره یعنی حتی کو او بچه جان قره بگیجه باکور کردستانه بشکی گلکی کم دگیجه براستی کو قط نکاره برسوا پیوستیان بده باکور کردستان دوی روشه ده دکاره چقاسی جوی بچه سودمند به و سودمند به از تشتکی پر بالکش بیجم یعنی مثلا جبو نخوشخانه باجارا چه دکن به ترکیه دوین شهیر هستانه لری جبو و 16 میلیارد پری ترکیه دوی بودجه دا ایواره وقتاندن جوی 16 میلیاری تنه 9 میلیارد کریه وان نخوشخانه کو ایوی بدن متعیطا جي 6 مليار جي جبو وان خوشخانه دما کو خدمت بپرا بستینن بکری بستینن ای جبو وان وقتینن یعنی اویاج دینه برچواکو حمو تشتوان سر برجوندی حمو تشتوان جبو رانته جبو یکو هفکار وان جبو یکو نزی وانن وان دولمنتر بکن جبو جواکی راستی جی مخابن تشتکی باش ناتیه پروژه کرن دسدو 38,000 شيء 38 مليار پره هاتیه وقتاندن دوی بچه ده جبو قادا تندرستی راستی ام کارم ویاج بیجن یعنی اف بچه جشر دورتر به لازمه جشر دورتر به یعنی دروی ولات خواه دروی سینور خواه لحمو دنیای دست وان دنابه هر تشتی ده لی جبو جواک خواه تشتی که باش نافکرن جبو جواک که تشتکی باش ناکن لحمو دنیای 8 مهد نزی ساله که حمو ولات جبو ولاتی خون لهمبر وی پاندمیه دخوازن چه بکن چه نکن اشتل لیگرنا آشیه لیگرنا درمانان چه کرنا درمانان دفکرن دکن جبو وانا لیکولنا دکن جبو وانا خباتا دمشینن لی مخابن اب یکو ولاتی ما بریوه دبن اب حکومت ام نزانن جبو چه دفکره جبو چه داخفه جبو چه کار دکه راستی جه ام نزانن یعنی نه مسلمانتیه دا تشتکی وسا هیا نه دا تشتکی دن دا اف خالانات تننه راستی جه ام بیجن گناه کی پرمزنه ام بیجن شاشتیه که پرمزنه
yani hemû xebatkarê tenduristiyê eva heşt mehin êdî hatine merhelekê wisa ku nikarin destê wan kar nagire em di qadê da dema ku em daxifin bi xebatkara re hûn çi dikin yani derfetê wan hebin naxwazin vî karî bimeşînin naxwazin di karê tenduristiyê de bixebitin derfetê wan hebin ew ê îstîfa bikin işte mehekî berê belgekî weşandin gotin yê ku bixwazin îstîfa bikin nayilin îstîfa bikin bixwazin teqewut bibin nayilin teqewut bibin bixwazin destûra xûna salane bigirin nahêlin yani em dema ku yê ku di dest merada hebe derfetê ku dest merada hebe tu wî zêde nekî tu dermanê wî zêde nekî tu wî bi xwe xurt nekî tiştê ku tu li hemberî wî tekoşîn dimeşînî ew jî her tim xurt dibe li hember te tu nikarî nemakarî zêde bikî tu nemakarî tekoşîna xwe baş bikî tu başî bimeşînî ev bütçe jî rastî girêdayî bûye ez ê bême ser pêwîstiya wê deverê bi giştî bi nexweşxane û karmendan yanî em hemî dizanin ku nexweşek dema ku li êlihê yan li cizîrê yan li şirnexê jî meselen xwîn çû sermêjî yan nexweşiyeke ji wê girantir be li wan dera nikare were derman kirin kelûpelên pêwîst li ber dest nînin nexweşxane nexwediyên wan kelûpelê pêwîstin lazim e bigînin Amedê gelek caran xelk li ser rêya Amedê canê xweş dest didin yanî di vê bütçeyê de tu pareke wiha hatiye veqetandin nexweşxaneyên nû li Bakurê Kurdistan bêne ava kirin ew nexweşxaneyên hene amûrên wan kelûpelên wan bêne dewlemend kirin û hejmareke zêdetir ya karmendan bêne damezirandin tu hewldaneke wiha hûn dibînin namixabin her tim bangawaziya me viya ye yani em viya dibêjin yek xala yek lazim e herî kêm li tevahiya Tirkiyeyê herî kêm 100,000 xebatkarê tenduristiyê yê nû weren bicîhkirin tenê li Amedê nêzî 13,000 xebatkarê tenduristiyê hene lê evana jî li gorê agahiya hatine destê me heta îro nêzî 1200 xebatkarê tenduristiyê bi vê nexweşiyê ketine lê dohê me agahiyek girt agahiyek ve veşartiye mixabin em pir zêde nikarin bêjin jî yani yê ku van agahiya didin me jî bi tirs dibêjin yani tenê heta anha li nexweşxana zanîngehê ya Dicleyê di 105 xebatkarê tenduristiyê em zanin ku bi vê nexweşiyê ketine lê do agahiyek hat destê me gotin diqate yani nêzî 500 kesiye yê ku xebatkarê tenduristiyê tenê li zanîngehê bi vê nexweşiyê ketine yani em viya karin bêjin gorê agahiyê dest me 1200 derdora 1200 lê em karin bêjin ku ji 10,000 zêdetir xebatkarê tenduristiyê yani yê ji 13,000 di qasî 2000 bi vê nexweşiyê ketine yani ev tê vê watê ji şeşa yek xebatkarê tenduristiyê ji xwe naxebite ji ber ku ji vê nexweşiyê hinek jî nexweşiyê wan ê kronîk hene yani tenê li Amedê 10,000 3,000 xebatkarê tenduristiyê yê nû gerek werin bicîhkirin ku ev xebatkarê ku heşt mehe neh mehe li hember vê vîrusê tekoşîn dimeşîne ewana hinek bêhna xwe bidin ku van di rojê pêş me de ev ya zêde bibe ev vîrus ev ê zêdetir bibe belavbûna wê di van roja de jî pir zêde bûne yani tenê li Amedê li nexweşxaneya rojê 500-600 kes tedavî dibîne yê ku li malê xwe tedavî dibînin jî herî kêm dîsa 500-600 kesin yani evana xebatkarê tenduristiyê bi van şert û mercan bi van amûran mümkün nine ku em pêşve bikevin mümkün nine ku em vê tekoşînê baş bidin meşandin ji xwe tiştê ku em bikartînin em bêjin maske û her wekî din tiştê din evan jî vana jî kalîteyê wan ji xwe pir kêm bûne yani yek maskekî êdî mümkün nine ku me biparêze hevalê me pirê wan di maskeya bikartînin evan maskeya jî heta yani em bêjin di 4 saeta carê gerek werin gorandin rastî yani bi vê awayê bi vê bütçeyê mümkün nine ku li Tirkiyeyê em tekoşînek baş bimeşînin Bakurê Kurdistanê ji xwe ji berê de ji alî vê dewletê ve hatiye paşveştin wek we jî got ev bütçe heta ku ji Anqerê bê Bakurê Kurdistanê bê van bajarana
ji xwe ji pir tiştan kêmtir jî dibe. Gek şiyar ez dixwazim dixwazim belê ez dixwazim di dawiyê de vêyekê jî bipirsim yanî bi giştî eger em lê binêrin hûn edalet wekevî û yeksaniyê di dabeşkirina bütçeyê de dibînin meselen bajarekî ku li aliyê Tirkiyeyê ye hejmara niştecihên wî bi Qasiyê Amedê ye dema tu wî û Amedê bidî berhev yeksanî wekevî di dabeşkirina bütçeyê de tu dibînî Mixabin ev ya ne mümkün e. Yani de hemû nêzîkatiya da ya ne mümkün e. Tenê ez mînakekî bidim. Heta an hal li bajarekî Tirkiye yek testek di 3 saata 4 saata da bi encam dibû. Lê li Amedê heta mehkî berê jî 15 saata da 20 saata da bi encam dibû. Di hember vê tekoşîna vê vîrusê da 24 saatê ewilî pir mühîm in. Lê mixabin ev yek ne wek edaletî bû ne wek hevî bû ez viya karim bêjim herhalde ev mînak pirî tişta kare bide zelal kirin. Belê. Gelekî spas birêz Şiyar Guldiken hevserokê Sendîkaya Karmendên Tenduristiyê ji Amedê mêvanê me bû zor spas.